Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ubu ngubu adashobora gusohoka igihugu c'u Burundi kubera ubwoba afise ko ashobora guterwa kudeta n'abajenerali bahambaye cane badashaka ko atera u Rwanda, kandi bababazwa n'ibyo ariko arakorera abarundi muri rusange. Perezida Ndayishimiye uzwiho gukunda misiyo byabuze urugero ntagisohoka igihugu kubera ubwoba bwo kutakigarukamo, kuko afise amakuru amubwira ko igihe cyose yabagerageje gusohoka igihugu adashobora kongera kukigarukamo kubera ahantu akigejeje, ndetse no kubera ukuntu yahemukiye igisoda c'u Burundi cane akaba yarahemutse abohereza muri Kongo, bakaba bari gupfirayo, abandi bakaba bari kwicirwa mu kibira kubera ibitero bariko barategura ku Rwanda, aho bashaka kwifatanya na FDLR kugira ngo basenye u Rwanda, ariko bikaba byaramaze kubata kuw'amazi, kuko aho kugira ngo basenye u Rwanda bari kwisanga bishwe umunsi ku munsi. Ibi byose bikaba byarazanye ikiuka kibi cane mu bategetsi bakomeye harimwo n'abajenerali, bakaba biyumvira kumukura, nawe akaba yararahiye akarenga akavuga ko adashobora gusohoka igihugu, kuko azi neza ko ashobora gusohoka igihugu agasanga bahise bamukubita kudeta ntabashe kukigarukamo. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wewe usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarakanda kuri subscribe, akanika koryo keza ko gukandaho kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ubwoba ni bwinshi kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kugeza naho atakifuza gusohoka igihugu, mu gihe bizwi neza ko ari umutegetsi ukunda misiyo ku rugero rwo hejuru. Perezida Ndayishimiye uzwiho gukunda misiyo byabuze urugero ntagishoboka igihugu kubera ubwoba bwo kutagigarukamo. Ubwoba ni bwinshi kuri Perezida Ndayishimiye Evariste agiye kumara amezi 2 adasohoka igihugu kubera ubwoba afite bwo kuba yagisohokamwo agahita ahirikwa ku butegetsi. Amakuru dufise dukura mu nzego z'ibanga ngaha mu gihugu c'u Burundi aremeza ko abajenerali barahiye bakarenga, bakavuga ko igihe Ndayishimiye yoba asohotse igihugu bahita bamutera kudeta. Ni mu gihe hari amakuru yizewe ahamya ko bamwe mu basirikare bakomeye mu Burundi baryamiye amajanja, aho bashaka kwikiza uyu munyagitugu kubera uburyo akomeje kubakandamiza, ari nako ahonyora uburenganzira bw'abarundi bose muri rusange. Amakuru dufise nuko abasirikare bifuza kumukura ku butegetsi bafatiye ku ntambara iri muri Kongo batazi ico isobanuye ku Burundi, nanone bagasimbira no ku ntambara Ndayishimiye ariko arabategurira mu ishamba rya Kibira, intambara ariko arategura yifatanyije na FDLR, intambara gigamije guhindura ubutegetsi bwa Kigali, ariko abasoda bakababona nta nyungu n'imwe bashobora mu kugira mu guhindura ubutegetsi bwa Kagame, kandi bakabona neza ko badashobora no kubigeraho. Ibi byose bikaba biri mu bituma bashaka kumutera kudeta, kuko babona neza ko nta gihugu ashoboye gutwara, kandi bakabona neza ko agiye kubata mu manga. Ni mu gihe hari amakuru yizewe ahamya ko bamwe mu basirikare bakomeye mu Burundi baryamiye amajanja, aho bashaka
kwikiza uyu munyagitugu kubera uburyo akomeje kubakandamiza ari nako ahonyora uburenganzira bw'abarundi bose muri rusange. Iminsi 48 irashize Ndayishimiye adasohoka mu gihugu, dore uko ubwo aherutse kugenda byari tariki ya 2 ukwezi kw'icyenda ubwo yari yitabiriye inama ihuza ibihugu bya Afurika n'Ubushinwa yabereye i Beijing ku matariki ya 4 na 6 ukwezi kwa 9 2024. Ukwezi kwa Nzeri abakuru b'ibihugu ku isi yose baba bahuze, dore ko ariko kubamo inteko rusange y'umuryango w'abibumbye aho bose bahurira i New York. Ndayishimiye nk'umuntu uzwiho gukunda misiyo cyane, dore ko we aba yibarira amafaranga ari bubone ntiyigeze atirimuka mu gihugu cyiwe kubera ubwoba bw'uko ashobora guterwa kudeta. Saho gusa yasibye kuko ni inama y'ibihugu bivuga igifaransa francophonie iherutse kubera mu Bufaransa. Uyu mutegetsi ntabwo yayitabiriye kandi igihugu cye ari umunyamuryango. Ibi byose ni ibimenyetso byerekana ko azi neza ko igihe yava mu gihugu ho gato cyane yahita aterwa kudeta. Ahubwo amakuru avuga ko nk'umuntu umaze iminsi akandamiza abasirikare ndetse anakomeje gukenesha igihugu ibintu bigaragarira buri wese, yaje kumenya amakuru ko umunsi azagerageza gutirimuka azahita ahirikwa ku butegetsi. Amakuru ahari kandi yizewe yemeza ko Ndayishimiye igihe cyose yagerageza gusohoka igihugu yahita aterwa kudeta ku buryo bwihuse. Ibyo byatumye Ndayishimiye ubwoba bumubana bwinshi, aho mu mpera z'ukwezi kwa Nzeri ukwezi kwa 9 yatumije inama y'igitaraganya y'abasirikare bakomeye kugira ngo yumve impumeko yabo, gusa ntacyo byaje gutanga kuko yasanze n'ubundi nta kirahinduka ku myumvire yabo yo kumutera kudeta, kuko amaze kwica igihugu akaba amaze no gusambura igisirikare ku rugero rukomeye cyane. Bivuga ko kandi ari nabwo yatangiye kwiyegereza abagore b'abajenerali bakomeye, aho mu nama mpuzamahanga y'abagore b'abayobozi yateguwe n'umugore we Angeline Ndayubaha yazanyemo ku ngufu abagore b'abajenerali bose kugira ngo yumve ko hari amakuru bamutangariza, ariko nabyo byaranze biba iby'ubusa. Muri kino gihe ingendo zose za Ndayishimiye zarahagaze, aho zisigaye zitabirwa na Minisitiri w'Intebe ari we Mushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika, cyangwa Umushikiranganji w'Ububanyi n'Amahanga Albert Shingiro. Ibi byose nyine bikaba byerekana ko Ndayishimiye afise ubwoba ko umwanya wari wose ashobora guterwa kudeta igihe yatirimuka akava mu gihugu cy'u Burundi. Inama iheruka Ndayishimiye yagombaga kwitabira ni y'ibihugu bihurira mu muryango wa Afurika yo hagati, nayo yahisemo koherezamo umugore we n'umushikiranganji wa mbere, ubundi asigara yikingiranye mu nzu kubera ubwoba afise bw'uko ashobora guterwa kudeta igihe yaba agerageje gusohoka igihugu cy'u Burundi. Si ukudasohoka igihugu gusa, kuko Ndayishimiye niyo agiye mu ntara atajya mu za kure, ahubwo ajya mu zegereye n'umurwa mukuru wa Bujumbura, aho azi neza ko umwanya uwo ari wose ashobora guterwa kudeta, kuko aramaze kwica igihugu ku rugero rukomeye cyane kandi aramaze guhamba igisirikare cy'u Burundi. Ndayishimiye akomeje kwereka abarundi ko bari munsi y'ibirenge byiwe. Buri wese witegereje ibibera mu Burundi abona ko iki gihugu kidateze kuzanzamuka, ahanini bitewe n'imyitwarire y'ubuyobozi bwa Perezida Ndayishimiye. Kuri wa 18 ku igerekezo rya 18 2024 mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Bururi, Ndayishimiye yongeye kohereza intumwa ze kwibutsa abarundi ko badabakwiye gukomeza kugira igisubizo bamutegerezaho ku ruhare rw'ibibazo byugarije Uburundi. Muri icyo kiganiro umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere umushikiranganji w'ingufu Innocent Girukwishaka yakuriye inzira ku murima abarundi, ababwira ko igihugu ntacyo bikomoka kuri peteroli gifise kandi ko nta gitoro bashobora kubona mu minsi ya vuba. Ati
Ku bijanye n'igitoro murabizi ko duhurira ku isoko turi benshi, birashoboka ko umwe ahaha uyu munsi undi agahaha ejo. Turi gukora ibishoboka ngo turebe ko twaba tubonye gikeya. Ibi ntibyatangaje gusa ku buryo uyu mutegetsi yavuze, umuntu ntiyabura kwibaza niba mu by'ukuri aho Uburundi buhahira igitoro atariho ibindi bihugu bihahira igitoro. Dore ubujura bukomeye Perezida Ndayishimiye n'umugore we bari gukorera Uburundi. Jerome Niyonzima uvugira leta y'u Burundi we yunze mu rya Sebuja Ndayishimiye maze yita Abarundi bakomeje kwicira isazi mu jisho indashima. Yagize ati Abarundi tugeze ahantu twibagirwa gushima ibyo tugezeho. Nibaza mu by'ukuri Umurundi ashobora gufata aho tugeze uyu munsi akahagereranya n'aho twari mu mezi 2 cyangwa 3 ashize. Tugomba kwizera ko imbere ari heza uko byagenda kose. Ibi bibaye mu gihe mu Burundi ikibazo cy'ibikomoka ku bitoro gikomeje kuba ingorabahizi, aho imirongo ari miremire kuri za sitasiyo. Uretse n'ikibazo cy'ibitoro, imyitwarire n'imvugo nk'ibi kuri Neva n'agatsiko ke bikomeje kuzonga Abarundi basanzwe bugarijwe n'inzara n'ubukene ndengakamere. Ibi byose nyine bikerekana ko Uburundi budateze gutera imbere mu gihe bugitwarwa na Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu Abarundi b'iteka bari gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu, babanje gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko aho ari kuganisha igihugu cy'u Burundi ni habi cyane. Murazi abasoda b'u Burundi bamaze gupfira mu kibira bazira ko bariko barategura intambara ku Rwanda bifatikanije n'imitwe y'iterabwoba irwanya leta ya Kigali, harimwo n'imitwe igizwe n'abajenosideri. Ibi byose ntabwo rwose bikwiye kuborohera na gatoya igihe badashaka gukorera ibikwiye, bagahitamo gukora amabi atagira izina. Ikindi kibabaza Abarundi ni ingabo zabo zimaze gushirira muri Kongo, aho abatari bake bamaze kwicwa, abandi bagahunga, abandi bagata bakomoka. Ibi byose akaba ari ibibazo bikomeye cyane bihanze Abarundi. Nta mazi akiboneka mu gihugu cy'u Burundi, igitoro wapi, ariko Ndayishimiye we akabandanya kubwira Abarundi ko Uburundi ari Edeni, kandi akabandanya kuvuga ko ibintu bimeze neza. Ibi byose birarenga Abarundi bikabashavuza, bakavuga ko uyu mutegetsi ntaho ashobora kubageza. Akaba ariyo mpamvu bahize kumutera coup d'etat, ariko nawe akaba yarakoze ibishoboka byose kugira ngo yirinde iyo coup d'etat. Akaba yaranze gusohoka igihugu mu gihe bizwi neza ko ari umukunzi wo gusohoka igihugu kubera akanote aronka igihe aba yasohotse igihugu. Abatari bake bakavuga ko Abarundi ubwabo aribo bashobora guhaguruka bagatabara igihugu, bakikuraho ubutegetsi bw'igitugu, ubutegetsi budakorera abenegihugu, ahubwo ubutegetsi bujejwe kwica aho bwagakwiye kuba burengera. Ibi byose nyine bikaba byerekana ko Abarundi ubwabo badafatanye mu nda ngo batabare igihugu, igihugu cy'u Burundi kizisanga cyamaze gusandaba kubera ibikorwa bigayitse kandi biteye isoni biriko birakorwa muri no minsi, aho abatari bake babona ko mu Burundi ibintu byamaze gukomera cyane, kandi bakabona ko byanze bikunze ibihe bigomba guhinduka kugira ngo ibintu bigende neza. Banywanyi bacu, ibihe byiza nibyo ndabipfurije. Mu kandi kanya kari buze na ni makuru ahambaye cyane azaba agezwe ko, aho tuza kugaruka ku ntambara imaze iminsi ibera mu kibira. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.